Ndeto ya kumakania ya tigado na Kieha na muno makiria Kikuyu Entertainment Fraternity ni ati thutha wa mathaa maiganona wa karango wa muraya gukorwo akianirira ati Munyonyi ni arikitie gukoma thibitari. Ndeto ya Kieha ni agikorwo ikirekererio o ringi ni karango agikiuga ati riu Munyonyi ni arikitie gukorwo akihuruka. Ino ni ndeto ya tiga andu aingi muno na Kieha magikiuga haroki mama kwega akuraga na andu ni magikorwo magitengera comment section na ona fellow celebrities magikorwo makire muharine wa mbere ukorwo magituma pore kana ndumiri cia macakaya kuri family ya Munyonyi na mundu ikeneta karwimbo mukurino agikorwo akiuga woi pole sana Tony MC wa Kiambu ripu mzee wa Njiro wa Waya woi ma ripu mzee wa Karede wa Deithi woi ma restwell Bruce Newton Mugai may the legend restwell Gathe wa Jerry original agikiuga rest in peace senior mundu gwitwo Karoki agikiuga it is well you did your part general senior official woi this year has started on a low note may God have mercy rest in peace Firirida condolences to the family Betty Koi agikiuga rip our legend na kimundu gyo gwitwo Nick Benson agikiuga rip mzee Diki na icio kirimwe cia ndumiriri andu magikionekana ni makoretwo na Kieha kinene muno agi magikiuga mwaka uyu hihi kai wa kiambiriria atia kuona ni tukiguite akire na mamu wa Garuia ni akirikitie gukorwa gikihuruka na gikorirwa akihuruka kiambiriri-ini kia wiki ino onake mamu wa Dr. Bishop JJ Gitahi akire thibitari na ndarakigwa wega na riu ndeto ino ni yake hakwa na kana mzee Munyonyi riu ni akirikia gukorwo nake agikihuruka na tugakitumira family ona arata a Munyonyi undu mwe na arata ndumiriri cia macakaya kuona iriri ni igutha inene muno ona thiini wa entertainment kana career industry ni ya uini ngokiuma kwa nyararia Murang'a tukiuge Munyonyi orohuruka uhoro.